Bishop. Uhamba njani? Amaseli awakho azolunga. Amaseli aphethwe nguSingo noSandra noKhameli. Usandra. Sandra. Upolitika komza. Siyakhuluma vele asifihli. Senza ngani ikhipha njengoba. Njengoba. Lithi abantu bonke labakula. Abakho kulileke sikhuluma sithi ababuye. Ababuyi. Kudala from ekuseni simile la ababuyi. Ababuyela abasenator abafihlayo. Sake ukuvota ngenxa yomunye umuntu. Libona ngani bazamana? Izasiyayisi umuntu bathengisile. Balomuntu awafuna ukufaka. Amasela abafakile ngabo ngoba balemuntu wabo. So sifuna ukwazi haya kulanto efihlwayo mama sifuna ukwazi siyabhoda kule ndawo ngale sithole ku peaceful abantu bavota lapha kukhona abantu bavota lapha ngale sisukile amabizo wakho amasela wakho amasenethi sabhala averifywa but thina amasenethi wonke awakho baba thina njengathi sibone kita mangena sitholisele 1 out of 9 i1 sele la lizayenzani manje kalesi asivoti siyavota njani simile but into sicela ukuthi abavale la nokuthi basibulalela imhlangano thina iZANU-PF siyayithanda but iground libulawa phansi sithi 5 million vote idifefe uzangena njani abantu beqasa ukubulala iground abakhulu bakhona kudala sibafone ukuthi ababuye lapha sine problem kakula even oyi1 obuyileyo singakhuluma bayavala siyakhuluma bayavala bafuna ukuthi umuntu abangene abamfunayo that's why befihla amaselo ethu sonke and asivoti sonke vele indawo yonke labo vote njalo sesingasebenza nokunikana izimali lapha abantu banikwa amamali ama$100 la yikho kwakhitshwa amaseli lapha sasisebenza silungisa amaseli abuye averifywe lebezeke ukuthi abafazi bakhona abatshintshela ababuye ngapha ayisiwo sasilawo